Zdravo. Danas radimo glagole. Reči koje označavaju radnju, stanje ili zbivanje nazivaju se glagoli. Imamo podelu radnja, skakati, bacati, igrati, trčati, hvatati, stanje, spavati, snevati, rasti, sanjati, ležati, zbivanje, grmeti, sevati, pljuštati, fijukati, padati. Evo još nekih primjera. Sedi, razmišljam, drema, osjećam, tuguje. Imamo rečenicu. Ana se ljulja. Glagol u ovoj rečenici se ljulja. Šta Ana radi? Ljulja se. I označava radnju. Radnje, stanje i zbivanje mogu se događati u prošlosti, perfekat, sadašnjosti prezent i budućnosti futur. Primjer, prošlosti perfekat, pevao sam. Prezent, pevam. I futur, pevaću. Glagoli imaju lica i broj. Lica u jednini i množini. Ja, ti, on, ona, ono. U množini mi, vi, oni, one, ona. Broj, jednina. Primjer, hodam, čitam. I množina, primjer, hodamo, čitamo. Imamo primjer, ja čitam knjigu, čitam, glagol. Vi hodate polako, hodate, glagol.